Okay, bafethu, it's your boy KG lo mzulu ongakhathali, khathali singizondayo. Nginsizwa sivele kwahlanye abantwana basela amagama bengipheka bathi nginolushukela kanti ngitsipho ngashaya inkindawo. So bafethu, today is Sunday, sikhona la kuSimo podcast. Ngihritman yami la Bibo. Wala bafethu, welcome lami ngimuzi wakhe Bibo. Sikhona la lapha ku Sunday. Sunday bafethu, yeah, sile makerke bafethu. Sathi nini lapha ukuthi ngabanini kume kanjani but ukusalako, yeah, uJesus uyasincanya bafethu. Okay right. Okay bafethu. So today zokhuluma ukuthi why bantu aba successful bakhona reject abantu kulesikhathi sanyalo because umlo successful but umthola so reject abantu isikho abantu ngoba uyabasita but aba reject so if lendo mina ngisi ngiya underground kuyo ngifuna kuyadi kahlathi sisukela kuphi thola ukuthi umuntu lona lo be successful yes ngoba rejected while she or he was nothing empilweni. So if ever umuntu aqala blow up aba successful, then u return the favor because laba they rejected me while I was nothing. So now I have to do the same. So lo muntu lona uyaba rejected because naye bam rejecta while bengana lutho. Same applies. Yabona umahla semgoza singanawo mangoza. Ngiyathola. Sesi rejecta. Ngiyathola. Asinaki nokusinaka. Asinazaba nazo mfana kithi. But as soon as kuba khona mangoza. Exactly. That is the when to the point ukuthi nisiyakuzi sifuna ini namangoza mfana kithi. Ecela sasizozela sifuna ukhamangoza because na something lethi nisifuna with benefit. So labantu laba uma sabona successful bayawe because they know about this time so benefit. But back in the day benges benefited because the muntu he or she was nothing. Ngiyathola. So the muntu loyo ubajuba umlomo because yaba avoid and yaba reject. So that they can feel the pain yokuthi kunjani kuba rejected while you are nothing. So mina ukubona kwami bizele sini but like sabona if ever umuntu angana lutho namuhla lokho akuyichazi future yakhe. Ngiyathola. Ukuthi umuntu nakusasa uyoba kanjani. Ngiyathola. Nomara picture yami yabona ngiyakuva ukukhuluma yabo. Yeah baningi abantu aba rejected mfana kithi. But ngicabanga ukuthi mina is depend umuntu ukuthi ungubani. Usukuthi ulikhale njani uyabo labantu ngathi ngoba bekuthe ukuthi babili labantu labo kunemuntu okay like bahlupheke kuyi2 uyangithola from basesebancane okay bakhuphuka bapush impilo baze bafika lapha khona yana ba successful yes siyasalute vele uyabo but like le2 yabantu laba kunamunye lonesitiyo lo understandayo uyabo ake ngibeke sekufana njengami lese ngiyaphumelela uyabo njengoba sisipana khona ku Mpumalanga A2 TV ne kufike abantu bathi okay right imfana kithi manje sicela usincede la uyabo ngicela ngicheke ukuthi lo muntu njengoba ngimnceda lento lengimnceda ngayo iyophelele emoyeni okanjani akusiyo yonke into lefuna ngincede wonke umuntu kahle kahle funa ngicela ngicheke lapha le value ukuthi lo muntu mangimnceda lapha na lento iyapi uyabo so ngicabanga ukuthi ngilapha buka khona but labanye mfowethu vele banemona mfana kithi banemona from ukuthi manje lo muntu oye singasho even nokhula ukuthi sometimes vele ukhula nemona olomunye utshintsha vele sana le mali uyabo kuthi manje ukhetha thina sengigrand vele ngeke ngize ngincede lo munye umuntu because ngikhule vele ngisafara uyabo even nasemndenini khona lokho uyabo babe grand sibe grand but manje sibuye umvo so mfana kithi why singabancedi uyabo ngoba vele already right ubona kuyi challenge because kunalesi shisho lesithi sodla nala silambe nabo esana ngeke futhi hayi lapho ngiyala so zana silambe nabo ngeke kuloko futhi ngiyala okay sibeke so okay sasaklisha ake ngikubambe emlomo ukuthi uqhubeke lalela ake semndenini ne kube na someone emndenini lo abe grand uyangithola asebenze sharp abe mnandi abe netimali uyangithola or asimavula ama business uchume futhi abe grand lo muntu lo and ukhumbule the most yabo babasebenza njani sebahamba nala bahambako uyangithola lo muntu njengoba sa grand uyofuna nala ngemachite la grand uyangithola lo muntu noma sasengibhakhe noma sengi car so ufuna labani bamba ngemakar because wena ngeke umsize nganix baba yabona ngize ngisimine sodla nala silambe nabo kanjani ufuna ukuthi if ever mina ngiba successful kwamele ngikhumbule emuva la ngisuka khona bayifile bakhumbulako futhi by few singakhuluma nanyalo kweke ukuthi manje okay right siyasipana njengoba ngisho sisipana kuMpumalanga A2 TV yebo into dichume samsams kungumuntu oqala lo tshintshako uzotshintshela umndeni because imali mfana kithi baningi bana sibabonaka la babhubudla imali baningi kakhulu
but do you know ukuthi everything happens for a reason? So lo muntu loyo angaba ne reason ukuthi why laba imndeni ngibajikela. Apha ngicabanga ukuthi the way mina ngicabanga ngakhona isipeni ukuthi imali uyithole njani. Yangithola. Mara kunemali lekhamkanyalo. Ikhamkanyalo vele ake ngibekise nje imali lotho. Imali yoma third party. Imali ekhamka ezulwini. Yangithola. Hayi futhi ngodla ngami. Lelo muntu mayifika sowutshitshile vele akasathi umuntu umnaka sihlala la umnaka sojone nebantu basepinara bakuphi because lo muntu unemali ene masephilile lo muntu uyakhohle ukuthi manje kahle uphuma phi yabona that is why labaningi bagcina sebengene bomanya uphi lo muntu usukuthi ha lo beka imillionaire sekephi lo labanye nokuthi khonga batkhunga because imali ayisekho uyocala njani uhamba usebenze kumlungu ngoba lo mlungu uyokunika licezwana emnaka sikhuluma nga 5000 rand uyokunika licezwana emnaka nale mali ebuyibambile lesikubambe 2 million kulotho uthola imali ye-third party ake ngibengise noma 15 million uyangithola uhamba nalaba hambako baba yabona labantu laba baze bajikene because le mali leyo akayisebenzeli and into lo ngakayisebenzeli akusiyakho ngiyathola ikuwe for a period of time ngoba labantu laba abakhona kuba nayo manje ukugcina le nto le because then akusiyo yabo like njengo into lo isebenzeli bo into lo isebenzeli yini usabo mina ngisadishina lo muntu lo ngiyathola angeke sengiyablow up ngiba nemali sengihamba ngophela lomunye umuntu ngishiye wona la kube ngisafari nabo ngakho ngisimine sodla nalabo lesilambi nabo angeke sambe sodla nalabanye shiye labo lesilambi nabo by few but abana njalo by few but ngizama ukuthi sibe sikhona kubona ukuthi if ever ngiblow up kwamina ngicabangele emuva and yabona nje kanje lo basikhuluma even ababukele emakhaya bangangifakazela labanye nyalo njengoba le mali seyiphelile bayafisa ukuthi ngabe ngazama sibani uyangithola ngaba namhla something eksasa bofuna bangibiyele emva futhi ngikhale kuye lo muntu loyo uyabona labantu laba bayaba reject labantu okay awutshele mina ake sibile ngala ku government yabo okay ake ngibekise nje nge-NYDA baningi abantu abarejectiwe ku-NYDA suma ngemzansi baba baningi abantu abarejectiwe ku-NYDA and bebe nemaphupho uyangithola because if you are NYDA ufika lapha uphethe yonke into yakho baba okay mina ngibhizi ngento lena ungibhizi ngeart ungibhizi ngalo bona isikhathi sokufuna wena njani funa abakuphushi uyabo sambana labahamba abakuphushi so lokho kusokubangwa yini lo baningi abantu abakhalako futhi so lokho mina ngokubona kwami sometimes umuntu uyakwekelela because uyabona ukuthi le ndona lokuqhamuka nayo ingahli affect lokena la ngikho because yabo lo ni power okay le njani fana ukuzona ufika emsebenzini for 5 years like we had everything le lapha emsebenzini okay mina noma ngangena ngo11 ngifike mina nga 2 weeks ngihambisa tonke into ngendlela uyothini lo tenda ngcono hayi phela lapho ukhumbule lapho uma keneka letso yabona ukhumbule ukuthi kunesimo sokugangelana sokuloya ngeke ufike wona 2 weeks so sebekubeka esikhundleni thina sinabo 10 years isla uyabona sengena simo sokuloya lapho and ukhumbule phela ukuthi umuntu akusimuthi kuphela lolo yakho even ukukhuluma kwakho lo sotina yena ngase ngasho isimoto noma ngasingayinika 1 2 3 vele ngeke ihlale ngayendeki lento because umlomo bathi uyadala mlomo yadala ngakho mina ngisupporta le point lakho NYDA lokuthi wona labantu abazamile but baba reject le ndisuku la khona la nasemsebenzini njalo ngiyathola nasemsebenzini uyafika lapha nona badenda ngcono into umuntu lona uzama ukukhipha because uyabona ukuthi the way uliqhamuka ngakhona ukuthi affecta yena mara mfana ngithi yabona isiphethe ukuthi someone lo agrand uyabo uma ngifika kuye ngithi ngiyakhala angincede uyabona angincede mfana ngithi yabo even ngcono nokuthi asho ukuthi aphela ningaboni isibani ungincede ngimi ningazambona salapha khona I think isiphethe mara ukuthi sihlala singancedwa labantu labaze labanye bangabancedi like akusibobonga like angisatisfied nikhuluma as far as I'm concerned yabo labantu laba baze bakureject it's because nawe waba rejecta while they have nothing so ngako bona ba return the favor ukuthi okay wangirejecta why kumele ngimside because wangirejecta lo muntu why mara uthola ukuthi ngikhohliwe mina lo muntu uyakhuluma ngento lincane befuna ngimsize ngento lincane wena ukhohliwe but ina kakho because lento le yaba silonza kuye ngesiphola ngikhumbula silonza sangaphakathi
asikhona ukunisela Ngiyakuthola. but sangaphandle khona ukuthi usigeze usinakekele but sangaphakathi lezo sidinga kahle kahle uNkulunkulu ukuthi akhona ukusihila siphole asiye emndenini yabo so someone lesekhaya kancedakala emndenini and kusasa be something lapho siphuma kanjani lapho angasaqhubeka abancede because yena kazange alithole lincedo emndenini or kene kanjani lapho the way ngicabanga ngakhona yabona emndenini yabo bakutreat based the way ungakhona like if ever we have nothing okay emndenini we are nothing if Sure. una mali ngiyakuthola emndenini Yeah. but when uba nemali uba successful when baqala ukuthi ebhuti omkhulu but when you have nothing Ngiyathola. abakubi bakubitana ngeligama wona uphuma kanjani kulo simo lesinjalo simo lesinjalo kuzokhona ukuthi uphume kuso ukuthi ubabeke enzaweni esinabo bakhona kubona lamaphutha labawendayo sefuna unjani ufuna ukukhulume or yes sibiti meeting meeting ngicela kuphefemula because this thing ayingiphathi noma ninde kuwe but iphepha no uyibona bayenda kusibani Yeah. uyajusayi leyo man treat ngayo senzo angithandi ngithanda because lo nyala kana lutho but if ever aba successful ngiqala nimtreat amara sikasa lokho bhuti siba singekho uma kunemali ake sibe straight baba uma kunemali yeah, ekhaya kunemali. sikasa lokho asibi khona bhuti Asibi khona. ngikhumbule kulenye i-episode yanikhuluma khona ngokuthi kunebhuti omkhulu ekhaya ufunzile uneticu but na into lencane yaphumelela yaba grants yaspana yaba mnandi but full time ukuthi manje kunembizo ekhaya funa babite ibhuti omkhulu yabo basathi inkuni eish yeah but lokuncane nase sengilozi baba sengilozi baba wendela everything nakuke sibe sekhamba ke phela ibhuti omncane minekele lo mkhulu sengiba grants sesiphuma kanjani lapho ngalabuto wasathi but no uthe wena le episode lo kenanga la kunake nike nangala vele ngiyachumisa baba the way ngiphathe ngakhona the way nafuna return the favor yeah so that nabantu khona kufela leli pain lokulahlekelwa lokuphathwa kabi you understand sorry nguniphazamisa sure revenge nginikhuluma ngayo singayibeka kanjalo mana ngeke sibeke njalo because le irelate baba ngiyendekile uyabo ngahlahle vele the way wena lo muntu umphathe ngakhona Yeah. naye ufuna le hit because angeke mana manje kube kule favor because angeke uzofuza uthathe lesini ngiyathola ngoba lithuli lesinto khona kufunza okay la ngenda wrong and I don't think lendileto iphini ngisho nemntwana ngathi isasandla emlweni ashe angiyaphinza sise efanele ukuthi umkhuluma sona ngikhumbula I think is 2001 yabo but sengitokubeka ngoba vele simo baba Simo. ngayo lenye ihrotman yami esejartini ne Yeah. leyo is a billionaire mfana kithi sikhombe ngomuntu osejartini ngithi ngifuna ukuvula i-tennis cafe just ngicela ukuthi amana ngibhadelele for 3 months yabo for i-rent and ngalesikhathi leso lo muntu ngamthola ngaba nenhlanhla because wathi ufuna just only 250 yabo Yeah. inyanga le-1 Khulumana siwa vele from GP the worst part kusibeka hamba nonkosikazi wakhe yabo if ngabe waqhamuka ayi1 imali ndoyithola wayithola ndoda cabanga from ngisuka la engodini ngiyakuphi le office ifuna ukuleti tlatlawo wafika vele komnazi ngoba nje yami le Grootman yehle emotini bene mokhakaza ngayehle emotini wehla Grootman wafika ubona office nalo liphelele lana ngabe sokhe na iplane yami yabo athi okay ngisajike emotweni wafika emotini kusesubekela medem umabikela medem wakhe siyangibikela Grootman segibelile baba ekuse etona woza yabo nami ngiyajamba Grootman edele ukuthi manje ngisuka lapha vele nalelukulu hayi vele la kanjani ngiyathola you understand manje lapha sekhuluma lo medem yabo uthi amfana kithi size sibe silasi khona namuhla yabo saphusha empilweni yabo so ayikho imali lothola khareza zama ukuthi ufune le ndelo ufuna kugcinendeke cabanga so sibeka kuphi leyo nyanga but mina yabona ngokubona kwami ne yabona lo sesi ne beke message ni right okay because of yokunye into uyithola ngokuthi bathi nayi ngiyibona improvement yani because in life you have to fight, you have to work if ever so yeah asifele emuva okay ngiyakuva ne so mine njengoba ngilolo ukuthi kibe grant ne nakuke ngibe grant ne so usho ukuthi lokho imangeke ibe beef ethu kubantwana bakhe uma kusasa bacela lisithu no lelifana nalela kam no asibuke pitcham angeke kube beef na you have to return the favor kanje why nangakhona ku return favor kimi yena if ever thona kwamele usebenze bangaki abantu sengiyabekisa angathi bangaki abantu abarejectile emndenini or somewhere kulabanye abantu abacelela isithu kuye nasibhalasisa ngithi
yabona le muntu wahlahle uyibona kwami usuke wabona the way yena abe successful ngakhona then ufuna usi nani ukuze nibe successful you have to work. That's why akusizana kahle akukho. No, kusizana akukho futhi. Because if so long it's me la mandla wena ukuthi lalela kukhona lo chance ne ukuthi if una wangisiza la ngicela khona ukuthi ngisize khona ngablowa at the same time. And then like yabona suma njani lapho yabona kunenzawo la uthi okay yabona la uyadzinga sandla ukuthi umuntu akuside but kunenzawo la le muntu angeke azakuside because of ufuna wena uconnect isukumela uqalele phasi uyibone bese mara no lapho ngiyala lapho because size sicelela incedo size sicelela isito kungukuthi sifuna kuphakama and siyayibona ukuthi la sesikhona khona manje isimple lisiphakama and noma ungirejecta ngophakama njani ke asithi le muntu lo uyakunika lesito uya blow up yes even u blow up awuzange wa blow up because ufuna le nto wayisebenzela ngoba akusiyo yonke into lekufuna ngingilo na edlend injani cameraman lasifuna ukukhuluma mina nginenkulumo Yes. okay kusita umuntu akusilicala icala lokuthi maybe nokuhlela ngomsithi futhi akuselikala lokumsita kaningi maybe ngingaba nayo ayibe so lento ngalo-grand ngiyambona ukuthi akekho right sinomsita msite ngento yokuthi uyathi ukuthi something permanent umuntu lo uyahlupheka ngimanje ngimendisi license uyathi ukuthi umuntu angaba ne-license ototi ibona at least something like that lokuthi mara umthengela kudla uyagcinwa nawo baba mara uyivile topic emegcineni ekaleni mina ngishayithuna lipoint lokuthi base komela uhereze mara akusiyo yonke into lefuna uyiherezele baba akusiyo yonke into lefuna uyiherezele baba akusiyo yonke ufuna kuherezela konke phela sho ukuthi we are fighting against the point yokuthi live with anybody ukuthi ma unenkinga wena don't die alone yeah position yokuthi okay nyalo ngifuna kuphumelela sho ukuthi kumele ngihereze vela for life everyone vele ufuna hereze kuze aphumelele no if ngikutsho ukuthi manje ula lesigaba lokusonyala uherezile ozofika la khona so ucela isizo angikuncede uyangithola ukuthi uqhubeke uphumelele phambili but uthi uyihereza ngento leyo lekuthi abantwana bethu sibabona ukuthi okay wena something lo muntu lo busy art uma ngiyabona ukuthi okay la ubusy ngeart ne la ula akhona manje if ngafaka isandla mina lapha uyoqhubeka aye phambili mangisola phambili ngithinga ayihambe emaplazini uyosebenza emaplazini uyabona sengibulele icareer yakhe lo muntu awubulele asizaneni sima Africa lethi into kayi2 mina ngadle ngokubona kwami sho lo muntu asuka abona kuthini lo muntu ophumelele abuyaqetha enze nami uyangithola so uyosibuse kahle emndenini nayo uyosibuse nasemndenini waofenda leli point lakho wena wachangana angangake majida la herezako like majida la grand babuthe bolo umuntu ufunzile babona itiqotonga but emndenini bakhona laba grand but bangafuna ukumsitha because they know ukuthi if angathi boom wambile lo muntu loyo so uba ingozi kubo yaklenda njani kufanele ukuthi mina hlala ekhaya ngimlo sebentako labanye abasebenzi yabona umndini angeke ufake emsebenzini la umsebenzi khona ngeke azakucashe bonga into umndini awucashani because lo muntu usutshela ukuthi lona ndomcasha bese uba sesikhundla no for me baningi bani emndenini ngibafaka emsebenzini yabo and ngiproud ngalokho but ke kunalabani ake ngibizise ukuthi lo ngiyambona lo unesandla lo angeke ngikone ukumfaka lapho because uyongcolisa igama lami yangithola yabona emndenini yabona if ever nenye noma ngathi siyaphuma siyahamba sibuta abantu yabona umuntu lokufaka emsebenzini umuntu usona umati and na ukhumbula umuntu lokufaka emsebenzini akusimuntu esemndenini but bakhona emndenini basebenza abazange bakucasha but mina have right kubafaka esipanini because wona ubonile wona kwenda lokho because sondlule kubo okay laba ngakadluli kubo vele batwenda the same thing ngiyakuthola no point lakho ngiyalithola yabona umuntu oqasha emndenini khona umuntu osuccessful namuntu ungambuta noma umlanzi sim interview uyathi why ke ngiyathola lethi ikayithule njoba ngithi mina emndenini bakhona la ngikabafaka and I'm proud nanyalo even ngaloko bayaspana even noma mina ngaphela laspana ngoba ngiproud ukuthi bayaspana uyangithola sekunalabo vele ukuthi uyabona lo ngeke le nto wena uze uyende so but wena uyohlala wena bonke vele ngoba bafaka emsebenzini kusho uneligunya lelithide mfana yethu kusho unesilonza lesithide lefuna siphume uyabo and wena uze why ngobafaka and wena uzubafaka sibukele le point lithi
we experiencile le Ngiyathola. because now bebakhona abantu lebasebenza kahle emndenini Yeah. but abazange bakufaka emsebenzini Ngiyathola. but wena wafaka umuntu okuthini akekho wasemndenini le nto le usuke wa experience wathini yona I won't repeat the same mistake le bayindekile ngakona ukhonele kona njani ukuthi ubaside Ngiyathola. Okay. No, point lakho but fanele yabona into evunga experience yeah. silula ukuthi ungayenda No, ngiyathola. Uma ungaka experience yeah. need to experience First. Yeah. Ora njengebazalwane boba sibona yekelani ligwayi, yekelani kupema, yekelani khambe ebusuku ngoba bayayathi lena. Sake ngibuye la point yami ukuthi laba bafundise yabona. Laba bangazange bayifunze lento yonke lento leyo but batshela thina ukuthi ningayiyeli lento le ngilaba njani lapha because akazange ayithole experience leyo. Lemuntu lana angeke like yabona kuba mfundisi it's not a gift. Yeah. Like is a belief lo muntu lo yothi wandlula le digaba Laba ngandlulanga ke. Waba mfundisi. Funa mase asisechada ukhula nje leve umfundisi. Ahamba ebusuku. Ngicela uniphazamisa. Yeah, cameraman. Moshile ungibeka la move. Cameraman. Yeah. So zele cameraman khulu. Isolena. If everything kumele experience that saying ukuthi indlela ifunzwa kulabo phambili how are we going to learn it if we have to experience it yes so it doesn't work ukuthi okay baphambili we have to know it ourselves if they can tell us that don't work no I understand indlela vele ibuta ngaba phambili because if ungabuthi kuhamba khamba vele ugileke and umgileka vele uwe kwele ukuthi umuntu awe once angasaphinda avuke like lenda tibuke kum ibuke emsebenzini before baqasha they want to know ukuthi we have experience of this job ngeke baqasha unganalo experience yalomsebenzi ngeke bazona hamba uyabuyela maker ungana experience ubayibuyela maker you understand ul security mfika lapha njengathi so olembika wena ushisa tilo lebantu ngoboma umuntu awufuthi khona la lento ufuna experience kuze masoweni uyayathi lento ukuthi into kanjani ngako nawo lento uyi experience njengalabo bayina ama fraud babele bakusho basi hayi ndobona phambili lo muntu akathi nix mafikele uyakhutshwa le uyabo baqedza bamblame bakayithi 1 2 3 nje wasipatiwe akayithi 1 2 3 oyena njani lo muntu uba akayathi ongeletali akayathi le uyangithola nivele labantu machuba labantu ongetali kufanele bafake lapha babayi grand kahle KG kahle guys he's fighting against the scam ukuthi everything kahle it has to be real. Don't jumpstart your things. So in code 14 marabo usayindile nazo. Esan. Because angeke uhlanyele hlase ama-apula namuhla bese kufuna kusasa. KG. Sekuba. Angeke. Yeah, it's a process. Hayi okay ngayende ukuthi uhlanyele kusasa esho ukuthi it's possible. Uhlanyele namuhla kusasa uvuke straight. Ngeke futhi. Ngiyayindeka ukuthi wena uthi ufuna i-spams i-license ye-spam. Bathi malini ngemgunyada awuyikwethu. Usho kahle. Man. Sibambe lapho. Vele kuthi imgunyada ne kuyaphumelela. But ekugcineni atibe right. Yeah, atibe right. Akengibengise njenge security I think ngiqale kuspana from 2005 until today. Yabo ngafunza ngeke uhlala phansi ngafunza baba. Wena umuntu lapho uthenga le certificate. Yabo and uma ufaka isipani lapho yofathula lapha ulenza extinguisher lapho ulenza extinguisher le wrong uyacima lapho ulenza extinguisher le wrong uvuthe lapha amalanga lapha experience ayikho uyathola lento le ngake egcineni yakulimata le ngiyathola KG ngako ukuthi mina bokupossible ukuthi ungahlanyela nampufu mara KG yasibele imba kancane before siyovala ne asiza nini ungathi umuntu awutofunza ngendlela no asiza nini asiza nini ma-Afrika asiza nini danko awe ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozivuthwe iqhinga lami laziwa yimzoboni ngemphume